10 ljudi dobrodošli u moju prvu epizodu na Mineplexu. Danas ćemo igrati Ship Quest, yes. Ok ljudi, mapa je po mojoj volji. Naš 4 crvena. Kit sam uzeo, pa da krenemo. Šta možemo drugo raditi? Ne mogu, nema teorije. Na trojicu. Sam ja pro. Crveni smo, to sam sad tek provalio. Tako, 1. 3. Jedan manje. Na ovog drugog ne mogu. Pump corn. Baš je lepo napisao corn. Ajmo dalje. Ajmo dalje. Ne mogu. Ajmo. Letim. Ajmo ljudi, ajmo. A ja sam kao tim kad ima jedno srce, jest. Još jedan manje. Barem sam nešto radio. Team Green, ma da brate. Ne bi se timao s njima. Barem ću uzeti jedan kill. Ne. Ajmo dalje. Super, nas trojica od kojih samo ja i još jedan lik igram. Bilo nas je 4 na početku. Stella! OMG. Brate, kad idem 1 na 1. Evo ga, probudio sam. Ne vredi, ne možemo da pobedimo. Super, imam opet 0 ovaca. Kako je to čarobno. Ne! OMG. Jesam noob. Super, posljednji smo. Još 1,5 minut, nikno panda. Super, aha, dobro je. Killnuli smo. Ja rekao uzeo clean up. A da, sigurno je bio one hit. Evo, okupili se likovi po naše baze. Ne! Ne gledam da tučem, brate. Jedno srce. Još 59 sekundi. 0 ovaca. Ima da pobedimo 100%. Ovo je naša partija, garantujem. Ma ne vredi. Kakav ti? Hoću ti jebem je. Pa se ne timam s tobom. Dobar bar.
Dobro, barem njega. Ajde, Stelu da kinemo. Stela. Za kraj skinuli smo Stelu. I dalje smo izgubili. Ne veze. Imamo jednu ovcu ekstra. Dobri smo. Ok ljudi, to je to za ovaj epizod na Mineplexu. Vidimo se u nekoj drugoj.